Amizaga negaza kurwo mbyaro 51 umurubare sub county bo bari town council hamwe na Nyamweru sub county kandi abantu bari kurenga emitware 2 nibijaganyirwa mu project G barenda mizi go kufubiriza bihingwa mu nsozi abo kuba abantu bitoko bari mu bibungo byitwara bitwatingaga amashaza no kuri samente hata abantu ko mu bibungo barahinga yo butunda bahinga yo mondi bahinga yo biribwa n'ebindi ngeno ko hibrokwe amizitine kugabashangisa iki project abantu bakunuya uri kwisha kunona no minister abantu abarahuza amizi ngeno contractor na warabagamba ku myaka 2 waraza ko wayisha amizi munuye obuhumbe 27 nubwo barakoze subwo gukora mizaga kandi empatane hirwa ba Vidas Engineering Services abantu ba Rwanda we shall work together, we shall ensure that we do this project very well. Twatuleta mizi twashaba kandi ni mwe muyongeze ya sanitation yo buyonjo twendo shabe kano ine tap yomuka kandi utine akajuko kusabenyi bwo kandi wakorotyo kandi bukamixinga na mizi aho no bato atiyamba district ya Rwanda neteganise bwibora rya mizi kandi haruhwa masuko ungwa mizaga bagakozurwe nicija okwera maka okutunga miza gukoreso makagabo hamwe na nendije mirimo Omugandi Ministry ya Mizina n'Ubuyonjo etongwizije general ryamangwa kuboha omutawuna kanse ya Chenjojo omurumugo nuguza kumaraho billioni 5 mu sente za Uganda na nekigendererwa echo kutungura Ubuyonjo na no kurwana sendware zirukuretwa borofa toilets that are lined from down and even those that are not lined, but in most cases we would love homes to improve their sanitation facilities so that they are lined or they are able to be emptied. Ntitwarungisa gusima government ya Uganda muno NRM and Yoweri Kaguta Museveni abo bwongo na magezi yabo boko yambensiye Midwestern Umbrella and Sanitation nibo barukuza kureba okori genereri so kwija kwa plantage kiraza kutuyamba kucendeza ha mihendo yo tubire turashaba ni cyo kimwe n'umuntu wa burijo araza kufuna ubuhereza ha kasente kacendeye nisaba abakozi bange bakenje town council na abakozi ba district tumusupervising turoreke mu sente zaitu ezo zakora umurimo gwenyine gusemerire kandi nisaba abataka bekikaro kino abataka bakenje town council benyine bekore supervision ije genereri nirije kombe ko hari hikamwendana n'ishwe kazitaka omutawuna kanse ya Chenjojo. We are proposing to start the work since we have been handed the state today of 20th. So within around 29th there, we are supposed to commence to come on site and report. Amakuru agagasha kwa Nelson Ahimbisubwe na Daniel Bingana.